Ahee, namukela kambe ka masi ta Xitsonga analyst. Channel ya namuntlha of course hi ta hi kha hi vulavula hi Benny Mayengani hi kha hi n'wi linka vhele na timhaka ta AADP and also Mr Mutsenga ara Dr Story hi katsa kwala swa fambisana na content ya kona namuntlha la ya ti-politics hayi so loko mo swi hleketa vhele hi ti 21 ta May a hi ribotini hi kha hi kombisa ku murhangaphandle se yi tshikini AADP like yi resignini yi tlhela yi kombisa ku yona yi nge he vuyi ka swa ti-politics ya ka music and stuff like that. However hi ti 9 ta June hi fike hi vona Hlavu a hi xerhela laha a kota ku n'wi tshemba because Hlavu hi yena a nga close swinene na Xikhokho laha Xikhokho Mutsenga mara Hlavu wa yi vekile image yo ka yi nga na quality kahle nandi i mi twa ka njhani hi Hlavu a fike download yi kahle laha yi nga bangi screenshot mara ka PDF yi fikile u downloada kunene veni yeah but it's fine yeah so loko hi cheka laha swona ku ku tsariwe ku AADP Action Alliance Development Party president of AADP va ku Macece Patrick Mutsenga kasi loko va ku Macece resort vito ra yo ngwenya okay so as you can see kwalano mahungu ya nyuwana i ku Mr Mutsenga Xikhokho xa murhangaphandle hi yona the new president ya AADP so I mean loko ze va president yi step up nkarhi lowu Mayengani se xi nga tshika swi nga swi kha swi hi komba ku nga ku ri yona n'winyi wa party leyi I'm just saying swi ti komba na ku nga ku ri yona Mr Mutsenga la n'winyi wa AADP because ku humese timiliyoni wo vula ku like combined marketing leyi nga endliwa for AADP no register and everything ku spendiwini over 1 meter ni nga swi vula tano ku spendiwini over 1 meter and stuff like that so swi yo swi vona ku tshika party just like that swi nge pfuni much thing a statement xi kona hi ngo xi angarhela laha hi vona ku ndleka yini statement swi va xi vona kahle because i PDF yi ngo screenshot wa guys but ni ta ni kha ni zama ku va ni zooma laha va kombisa ku AADP laha namuntlha ya acknowledge ku va Benny Mayengani a tshikile as a president ya party a va nge za va acknowledge kasi okay effective immediately va ku party vhele yi rhandza ku khensa eka Benny Mayengani for service na ku tinyiketela ka yena na ya swi swi nga swi endla kwale loko a ha ri president his leadership has been instrumental in shaping the party's vision and engaging communities across the nation. Endzhaku loko Benny Mayengani a tshikini the National Executive Committee convened and unanimously appointed Patrick Macece Mutsenga as the new president of the Action Alliance Development Party effective today June 9 as you can see kwala so sweswo Mutsenga hi yona yi nga ta va i president effective immediately and the stuff like that as you can see kwala so loko yi languta swikombo na ku ri yona behind and stuff like that but I see a problem okay. Benny Mayengani are both an influencer na president ya party. It's a huge problem because ku la ntisi na vhevhela hi chaka la ntisi party yi voteriwa because i Benny Mayengani na no master T kota ku va hi attenda a Xilumene hotel because it's Benny Mayengani hi ku munhu loyi hi n'wi sapotaka swinene eka music so hi ku nakona hi ta n'wi support a ngo zi ku ri swin'wana na swin'wana ideology ya party leswi a yi swi follow a swi ngo va strong I'm not going to lie so it's a huge problem hava vanhu va votini swinene
the first time hi nga ti voteni ta ku hlaya va tlhela va ti nyiketela na vona simply because va n'wi rhandza Ben Mayengani a ngo timhaka to phatha yi va strong and stuff like that ne. So in turn it becomes a problem. Internet becomes a problem. A na statement hinkwaswo va hurha a ku ri mari mi rhanga phanda se party leyi a ku va yi structure ku ta tekanyana ku ta tekanyana because na ku hina ku ta va na Mr Mtsenga vhele a yi dumangi ku fana Mayengani so a ni tivi ku swi endlisa ku yini kwalaho hi ku still a yi lava munhu wo duma hi ku Mr Mtsenga va dumangi so ni twi na ku maybe it's more like a last kick of a dying horse ku va ku humesiwe timali in a way because yi fike structure wa party yi va strong swi tiveka ku why yi fike yi voteriwa sweswi a ka ha tirhisi Mayengani phela manjheni ku i sukile so it will be a huge issue hi leswi ni swi vonaka mina ni vona a huge problem la Mr Mtsenga in a way you I have to work hard ti-influence a ti ri koho minkarhi yaliya na vo manager philani ni swi voneni na vona va zamile ku va va hi advertise AADP minkarhi yaliya ka ha na Mayengani emergency so sweswi a ka ha na Mayengani sweswi I don't know. I don't know. Challenge yi kulukumba swinene hi ku Mayengani hi yena a ri face and both an influence unless if a sungule as an influencer swi ta antswanyana but unfortunately no a ku ri yena xikandini loyi a tiviwaka na loko kha ku votiwa kha ku vuniwa ti-vote so a ready we shall see guys na n'wina mi nga vekela mavonelo ya n'wina below okay. Yeah, so the same day loko Mr Mtsenga swi publishiwini vhele ku vona se the new president ni vone Ben Mayengani a ni tivi ku did he do it to trend or what or ola ku confuse vana I don't know but hi fike hi vona a fika a khata swifaniso kwalano a fika tsala ku chief whip yimela ANC no yini sweswo is it council I'm not sure wona lavisana wa ku swi nga kha swi vula ANC LLR I don't know swimela ANC LRR i cancel hi sure okay i cancel okay chief whip cancela Eric Baloyi na meya cancela Shadrack Maluleke kwala ti-ofisini ta Collins Chabane so leswi Ben Mayengani a fika ndla swona kwala i va khata swifaniso kwalano loko cheka kona swi tloveta hi vona hi phophi ku i vanhu va ANC hambi hi nge ze researcha nchumu as you can see ma vona phophi loyi na ngwenya la Ramaphosa hi vona le khumbini le and stuff like that so I tivi ku ndla ka yini hi Mayengani but ngi voneni a na vanhu va ANC the same exact day va kha va khawulana as you can see kwalano mhaka yaleyo kwala as mi swi vona kwala a va kha va khawulana kwala so a hi tivi ku Mayengani o zama ku suggesta ku a nga tlhela ka ANC or kanjhani loko Mayengani you can't predict him u kuma a swi tlheli kwala ka ANC a vudyelweni hi ku sweswi is a free soul so yeah u kuma xi tlheleli Mayengani va ku xi le ka ANC ku vhele it's all about the bag na ku vhele bag le ka ANC yi tele ngopfu leyi bag yi tele le ti-events ti va ti hlayeni loko kha ku ndliwa swa ti-campaign na ti-rally and stuff like that mara loko ri mpela ivi ya hala it's a problem for Mr Boss because a na ha swi toka va boku swin'we so obviously va ta teka Ben Mayengani over Mr Boss swa ku na hala se ya ku pfaleriweni nako swakudya sayiti ri a ku ri defendaku mavhiki lama nga hundza so a ri ndzi ta voni swo okay a swi lungheni ma ka mavonelo ku mi twi loko Ben Mayengani a nga ka ANC na ya tekanyana le mara since it's free maybe mhaka i free sweswi a reds in other news munghana wa Ben Mayengani ho lava na ku ta vuya mi rhanga phana na Dr Stole wa mara mi nga joyina Ben Mayengani minkarhi yaleyo na mina no hlamala hi Dr Stole hi vanhu yi fika yi tsala ku va mi xaweta mukhanselara haleni wa the 8 as you can see kwalaho na yena wo hlamala u fika hi cheka loko ku fika ku tsala ku vote Dr Stole independent candidate yi ri independent and stuff like that a swi to ku vela ka ANC na yena wo hlamala la
Very independent candidate, a leader for community development, a voice in concerns, service delivery, youth empowerment, upgrade to community standard of living through better roads, reliable water supplies, improved sanitation, and lighting. Yiri ya kombisa I will push for transparent, equal access to jobs in community-based projects to support the local economic development. Sorry, I voted what Dr. Story the 4th of November. Yiri vote le yona incoming ward council. Hi, ba. Hey, so you got action, accountability, positivity results for our community. So here you have the council ya kadzingi bode nleka mashanganyi, as you can see. Okay, Dr. Skumbe swi ta endla pushani swo ni hlekisa yana ni hita a musician ku fana Mayenga. Mi sungule ku fana nyana, so hopefully swi ta famba kahle. Hayi swi kahle. Already Mayenga I think he commented something la. Yeah, commented something la ku hi kombela ku borheriwa mati la Mayenga, so hopefully ta deliver Dr. Story ku ndata mundzuku ma 7 ta sungula kwaleyo ku borha mati. Hayi. Yeah, look sure. Nere muerto la ego para magavenio. Muerto la ego cadia squelete. Muerto la ego akate yendo nego. Muerto la ego cadia squelete go. Mara sama jala mege boye. Nere sama jala mege boye. Ego ta kwa mege boye. Kami tera wino. Ego ta kwa mege boye. La la mige